هفسروکا شاندا دانوستاندنا یا ریوبریا خوسر فوزا یوسف دبیجه او لگل پارێزگارên شام، حەلب و حمسê civiyane mijarên îdariyên rêveberî gotûbêjkirine. Fewza Yusuf ji medya rêveberiya Xweser vê êvarê ragihandiye ku ew ne yekbûna bi zorê, yekbûna demokratîk dixwazin. Ji bo jinan jî got ku hevgirtina jinên Sûriyê ji bo civakeke Sûriyeyê ya dadperwerane û bêfikrên paşverû mijareke bingehîn û stratîjîk e. هروها فوزا يوسف كو هفسروكا شاندا ريفبريا خوسريا دانوستانا لقل حكومة سوريا دبيجة جوينا ميا داوية ده بشاندا شاميرة لسر ريفبريا باريزگهان و شوازاوي ام آخذينه دبيجة ام لحلب جويانة بباريزگارين شام حلب و حمسيرة من مجارن إداري قطو بيشكرنا هروها أشكرا دكا شان دينوانين لشكري و أولكاريا نافخويجي لسر يكرنا هزن لشكري و أولكارية بحكومة سوريا را هبديتنا دكن